Апелляционное определение в течение 7 суток со дня вынесения в окончательной форме направляется вместе с уголовным делом для вынесения в суд, постановивший приговор. Судебное заседание окончено. До свидания. Такбир! Аллаху Акбар! Такбир! Аллаху Акбар! Такбир! Аллаху Акбар! Allah adamı gitmez algayınca Bezene deli yapıyor algayınca Öldüler bu yakta hiç olmuş Mastalıcı hadi gayarış Esni kılıbı hakira koyuncuş Çiriliğe bu kabigarış Allah adamı gitmez algayınca Çiriliğe ızbar algayınca Allah adamı gitmez algayınca Çiriliğe ızbar algayınca Dünya çöleği yatatlı بين حياة صغار لا تواجه داخل بلاد يتفاج إزراد آخر العداوة يتبار الغيج لا تآخر زبار الغيج العداوة يتبار الغيج لا تآخر زبار الغيج كلكم قصدوا صحوي باش كلكم ولد روح جار خد يا أخي حمى الصدق